هنر بشه گرینگ ji ciyana mirovan e. Ew rêbazeke ji bo derberîna hest û ramanan e û biriyawê hunermend dikarin ji cîhanê re têkî lîdeynin û şûpeke dîrokî ya bêhempa bihêlin. Şêwaya vê gotinê di hunermend û dahûljena ciwan Fatma Hesenî ya ji bajarê Efrîna Dagirkirî de tê dîtin ya ku li dijî adet û kevneşopiyan derket û di tiliyên xwe de hêzeke ji hêza şermezintir ê ku dixwaz dengê hunerê vemrîne keşif kir. Devdîtineka taybet li ger Rojava TV de Fatma Hesen behsa jiyana xwe ya hunerî kir û gavên yekem ên li ser veriyê anîn ziman. اگر ام دا آستی زاروکتی دا نکهت بناوی کاری نها والله چخوش مرا بکتانه چانده کردی در از نا گشتم تمرین بیسته یعنی نه دکت میجیم من بس انسانی که زاروکتی خدا به چانده واحد گریدان وک نان و آو چاند و ایدنجی مخواست الدهوله بدم مدناری یعنی پرانی قدخه بی سر جن الدهوله فیکرنک ها بی دگود جنه اکی چاول دهوله بده و در مجاره ما و دهوله بخواه یعنی متخداوی تشتادی و مگو از الدهوله بدم نه مشکله یعنی و از گشتم آستک دهوله آستک پرخورد اش برکو ما بخواه از مقتنع بیم قناعت بیم انه از دهوله بکم. فاطمه حسن تکسکر کو چاند هنر ناسنامه گلانه دا کو هابونا خوا اثبات بکن جبر ویکی دوی نفشن پیش روژه هنر و میراتا خواب پارزن. جبو چانده من اون دانه به چانده من نحله ام وک کرد وک حمونه تا ام نهاد سوریه دا جیان دکن ام گشتن روشکی حالاندنه یا روشکی ایریشی دجمن 24 ساعت برانبری مته مرشاندن تنش بو هنره یعنی دخوازه ما و داوی ام دبین زاروک خو د چاند هنر کن ده هنره کن یعنی براستیجی دامه هم دبین هنر چاند در جواکیه تشتکی خوشه تشتکی هیزه یعنی تشتکی درد خیهوله. هجای گوتینه کو جنا جوان فاطمه حسن نهاجه خود نفتافگرا هیلالا زیرین دا دیگره و ده همو چلاکیین کل حلبیتین الدار خستن ده بش دارده به.